Sana gutegeri wa Meru TV karibu origi kile gichunchi yetu kia kurikire mubango yo turi ngeme kuya Alhamisi tariki 5 cia mweri wa 3 mwaka yo turi ya 2026 rwari kuya lazima mambo itachemka no mwaka mwingi yo akane rwari tena mwandike yukuri yake Meru rido mporene mayo tariko kwa Meru ibo drabo muno chindo Kenya kuthoma kwa mtu kadhani Biblia Kenya Meru athoma ambire kuruta na kwena ora uchumanire tena kwandika yugu na ithoma buru tena kinya kwetaika but anyway tangu watoke nikembo bango yetu ingeme gichuchike tucha mwicho atuna njambo kumenyekana ya Eric Kimati urani mwandiki wa yuku rijikene ya rito mporene tukenda tukeni yuku gitumikyawe akoba kudra kyandika yuku da Kemeru ukimenya Kemeru ikidra kigitomo muno muno ke kuthoma na kinya ke kwandika edu kwarete kyo misana na te kwari kwa kuthoma ikwari ko ya bora tukware nkethi muari kweya ukari ate imbui urere ate asengrese masema authi kyo Kemeru kira kedra kyo kimona kitu ile mantu ya kwandika ikwethera kwa iyo menye yukurere andiki na ketiania muwa ikweya yama tukapokeza apipo ma yuku nere ria ito nturene kwandika yuku ikwenda kuronto bugo muno ni wakwinya ndikira mauku ya Kiswahili na kinya mauku ya choko bai tari ria dena kudoka na challenges ira bakudra bekulukira akiri wandikira bogo mauku ga kinya mtu akiwa une patikite yuku rere ke kuma ndandikite myake tatu myake tanda tonkire andika lakini etwena chamba entamburuke turuga chibu kuma ndere chedona ariwe kuma ndere chia Korongo. Ndere jana ndrebene angaka ay dari itu dari kami na utoro boko ile Korongo na ndikita kinya tumu etura twa le kenda ithomeka a e yo e o yu apeta mutoto wa kirabara karibu sana rwari turaria ketiania ya Kemeru bru rwari ndenda wicho nyote kalito kinya kamwe kakeyera kesongo kana Kiswahili no rwari tu Kemeru ne karibu sana Nchamba. Thank you Sunny. Aila kamera yake ile mutegerio Meru TV mtura au kuona eona kwa hiyo tuyaona urabona rere iri awere ambere ombe kwithira kumenya umukende na kenda kinya tukiambirira kwariria matuje gito nturene kana yukire gito nturene atwithira tukimenya nako. Thank you Sunny. And thank you TV yetu ya Meru TV. Nuntu mpakanya ka tumba kwaramiria tware gitiania na tware Kemeru mbere ngege mutegeri wetu onarari antu abarake kimenti kiembe kitiania nyage mwembe mpaka ile mbere muwa na Kemeru marietwa beto Eric Kimati oya bwa kwandiki yes Eric mbumwete ntora obuwe lenkorongo lenkorongo i Mudhara tikani east inimpandikite yuguriri dontorene ndi mwarimu wa CBE kana baba kurutana na beto bang grade 7 grade 8 grade 9 nditana skuru to moro mudanga ngo marito yo marito ya Kemeru lenkorongo moro mudanga primary mwenda mrede primary to kina ngaru ide na matindano twatindana na mbatu na ngaru na batu inga square roro kana kuina na poem tweta abatu tinda mnoro tweta uchindanira rora Mudhara ratukubira ya Choi primary Choi una tweta kuchindana na tubaki na ngari batona kyantanga mute bwa twacha mineta uchindare moko terigana kora tano kukua saidire yaua chapati ni mviringo mwanzo na mwisho haina chapati huwa ni tamu ikipikwa na mama mama chapati ke literature utaandika kuindira kutena kurasa moya kurasma nenyo gandika in literature ginya romance there must be food somewhere be kurege mtu muhimu muno ke Africans nebo muntu kintu ke kurebo te watinya ko dibitra ukona so tuko nenye shairi boya chapati na Kiingereza chapati ni mviringo mwanzo na mwisho haina mviringo kidoro kibili
milongo na sapo katena mbele na tena nyuma. Karibu sana. Twarerie yukurira hitho kurene mpere buru betikeria agichoba ita fast forward idea kana ithwanio era kwandika yukuria kimi ya umire na no twendi tweet yandike ngina barato ne biba bandike na mauge Kiswahili na mauge ya chungu wena ate ukirire kiki na wena ito kwandika yuku ya hitho ture ohimbe tumira bandika Kimiru Kimiru ngendete muno yani kuma ndi mwana ndi passion mother tongue yetu imendete nembedete culture yetu muno timbona culture so ikalite ndore mbendete yaumya ngina kirenda minye kuna kirende ndi ntane ndi mbanda kagina ngina so na tabo ndaji ya kuandika rai bila inda ya kila light but ndure kuandika di college actually ndanje kuandika di high school ilonda nje kuandika motivation articles kumaunda the university ndanje kuandika poetry andika poem kinya 20 around 2018 ndandikite kuyugura bila kwa high school reto blossoms of the savannah Raymond Toto Henry Ole Kulet nibi mbiro ndo mrezo niwe so ndandikite kwa buku yuguru although itaitre ki public no so kuandika tanda njire rai ndio karandendo na Kimiru kitaandikwa na Kimiru umeta ku Kimiru ngine kizi ki nyeke chungu the problem was a passion kumunta wewe mwende kura kuanto mbaba kama Kimiru kutebeka kimya kabisa na wako toka peleke munda rewa ine zaburi bacho kanyuma ngana ngao ile Kimiru bacho kanyuma otwa kwa ndambi so you have a passion not there is no something udhamu kumya kudome chunku kiro litamu mwarimu muwa kumnyere nyewe class 8 tunata kwa primary ile kanya secondary yo kumbo kudoma ndio mbinjira wa kwa ile ruchi yarwa through the environment tatu language 1 ka L1 utukumbo umedoma ile litamu mjari kana kanini brain ikidevelop utukumbo umedoma so tago ndio tichi kudoma chungu tago ndio tumba kuandika chungu Kimiru you watch passion lakini ende menek nyaka yana barato ku tukurera pibara tu bamtana Kimiru watu mama ai class 8 ai grade 7 ai grade 10 atu mena Kimiru inke ya kimu wewe na inayo mwewe ari koya ya kai koya kwenda kuma ne chungu wetrimende inana paturu na Kimiru tudata ne chungu na Kiswahili kwanza kwa tinye kuwa koya watu kuwa muamuno lakini na watu you see couple of bra muchari yakubwithia nokona ndo muchari na colonize ro ikichungu so nyama wana probably nokona the environment leadership language na what interest then to colonize na chungu ichungu kya ya language of prestige kwa kai superior than Kimiru na than our culture unaona the language in India the language of business language of education unaona tuata lugha yetu but Kimiru very rich wote doma class 1 kulikana ekato alibaraka bucho bali pa kuboma Kimiru on class 2 tutatembele Kimiru class 1 tutana Kimiru na karikana kule kunyato alipenda kwenda dictation tukira tuandike karadunga lakini apart from kuritanwa see Kimiru theory tani nyeskuru muno ocherero kimenya ni ari language njembe so yo tani skuru no ani kuandika no ani kuthoma enao egwena yukure riza mture akona tare ta kumenya mini riza mture ne ukaigorito lido lido ya kawaida mini riza mture ne riza mture ne ni the title but is symbolic riza no ureona rao
symbolic. And we mwandiki lazima wewe mtu akuilela your immediate environment. Ukoona bo kuendelea kendo me akwande no dua fasi ni kioo cha jamii. Unaona? So ridore ongwa i symbolic carry na hidden meaning. Ikuilela manto ya wetambere nturene manto ya siasa, manto ya love, marriage and family, manto ya FGM infichita ya do anko me fight, manto ya drug abuse, manto ya education, manto ya yeah. Okay, nipaga sana Eric Kimathi mwelekeo kwa mbira tunogoke kidogo tunatuachokera na tuchokera tuachoka witweleza atiri ugendero kune ndiro kwandika yukurira Kimiru no ntugia kwa ilia asafari kwandika yuku itigaira iri mputo kumuntu bakwinyande kiba bakuye machuko abakiyo yukura kwandi andikite na myaka 5 rita andikite na myaka 6 rita andikite na buri jumwe ugatura safari kwandika yuku uri Kimiru kiendera ya gichubu na Kiswahili ni yakoma ari Kimiru no tukwenda mwito no kwenda kujua bukenda yaumira na browe kwa upenda yetra ya kiumira mutagerwa Meru TV tana mbere na utwarire kiri mitandao yetu yo kinyanya Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya tu live na ito chokere tu nimadegite kuraya na chibange ano twakopa kudra kinya gitu elesa ina tukwenda uro kwenda kuona yukure ya rido nture na kareona kina bakudra kido mano tu ai kona rida ina tukwenda ya mutawe to nkirira kwa kudra kido tare kinya baro tumire te pande kama kuya yukure aiba ito chokere tu nimadegite kuraya. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. sana gutegeri wa Meru TV tuchokera ringi nyuma ya kunogoka kidogo tu tuchokera twina Eric Kimathi mwandikio yukura ritho nturene na tukiumara tukumarite twimwira gicokaga twachokera gitweleza safari yawe ya kumba kuthura kiandika yukura Kimiru no ntuwandiki bo mauku bwethera buru iri safari enjo musana na muno kwandika mauku mimikinya ya Kiswahili mauku ya Kichongu ni bakwandiki abakiorwa challenges bakaboni yukura ndari andikire na miaka akathumba miaka 5 miaka 10 mberere kinya
munyako wa yuku lakini kwina Eric Kimathi we yandikite riawe iria Kimiru na no tukwina idea kana ethwanio rare ariona nae ndaru bakuthara rikinya ndira nende no mwanka ethire mimbi na yukite kaita kara yakenda akuchwa kinyama rietwa tera ya Kimiru ya kwamba kuthara yuku mana na idea yawe Kimathi oni inkwamite no tunendi ugiakwithira table of content Kimiru irita wa ya ikuo akwina ene itinda ria mbere akwina itinda ya ile itinda characters itinda ria mbere itinda rero ni act yes okay uko rina itinda mwankari ya 15 ukomba kwithira wetweleze lakini bwa mbere safari kwe kwandika yukurira Kimiru ikariate kana ya kariate personally te ya rahisi lakini wonta struggle kwandika mno no struggle kwaria ndu kwandika bichinde kipawa kiu struggle so maybe nyabia tumrere take 2 years kanta antachitika kimuno unaona ndarajia kuandika tu scripts Facebook kidogo kuna nto ibo comment kakalog unaona so tia batikite na around 2 years lakini kwa inda chiteketie inya mwaka otethira so but it are rahisi especially stereotype unto kwina you see Kimiru itrikite umane chongo nyara we type uti auto correct so kinyocho mtu proofreader tiwe hiyo ni kila mtu bro andika ngwe wa mwira ndomera nditamako makosa so nyocho mtu yesonia ndomera mtu akathoma page mwile akano haraka so ya proofreading challenge actually proofreading tambua almost ningwa ndithomete more than 10 times kipolish although nyada yanto baba yukite moko mtu nombera sama yanka kuino okay ila kuina ka gap to correct endera ganira kwandika yukure ritho anturere robere kwithira rikuira ni mbibyo ngo wenda Amiru tuba kwithira tukiwata ya boran kwirere soni I think no Twitter through the table of content kana kinya nyuma tuile nyuma mbere ritho nturene the play batikite ne chungwa nyuma although nange Kimiru pure yes so ritho nturene the play is set in Lenkurongo abrande wele Lenkurongo imarito yake Masai raya muna amudari Masai batwire ko a traditional village although there is geographical shift to Murire geographical shift ira wathama kuma anto amwe waita sini eta anto angi tumurire kandebene Murire ni administrative center chibwaria so kwe muthaka kwe then na relationship na murito skuru bai ko chibo Murire unaona na bado kwe kalege ko kawito karambu to aginyau kagendo tano na FGM thirikari ni kanite thirikari Kenya na the modern society unaona so bai ko chibo ara Murire then kuina kangeta kana mithatene mithatene ni kurubo tirimana ina women prison inmates bachemania bakaya experiences na rakangeta wagawa watribi uya watribi ko wagua ina karambu character ina karambu kaenda otana mwari atamutanire so ndangu advocate for FGM angu me fight through this book kaenda omutana so awatoi kangeta kesi ataitirwa then tuina mwekurunge okuma kethaita kumewanu chekethaita arathu buku mwekurunge ethiro mayanine na muguro muntu agwithira na muguro muntu no meai kwendere kangeta tuina onge nwe no kuma lanyiru ichanga watiro akirua ai kwa mithatene tuina onge nwe aringire muguro rero mungi ira tuita radical feminism okay women ba kwenda ku empower kana ku independent so kwenda bara bakuritira ngwe bongwa eboro gwithire kuri njire ne bene kundi ukona bari kundi ne kenda bona tubeche twao to bona tubeche to bareke ku depend on men ukona
Then kwena baraba wete skuru bakathoma ya uwe uka mwandikio ndeto ya uwe ungeaga mwarimu ungeaga ndaitari women bakaiche empower nakona no society to kinya meru to initiate the girl child but actually girl child mukurona kala ka oni ngombe nakona akoni ngombe but are by women are weakening nyoto ta feminism so lakini kwenende baraba to radical feminist ya bara kwenyeri mukuru awito system so character o ayukunere agaile lazima mwene utuku mukuru utuku amami akaona message antu nyamuri na atakuitari atacha mugiruro mongi amuringaru ayo ko midate niyo midate ne irite au kangeta in the next book toita gis because I'm cooking another book. Okay. Yo toita gis. Yo tikiti mada. Toita gis. Then tuna kenjai doko. Kenjai ai ko apen ke yuku. I ko mutaka wito mururu. Wempe dione aruma mogoro to chungu mugo. Amuita muroi muga. Ugo amuita muroi. Muroi muka meni marieto yeta na wana unture nemnu. Are umata marwa. Chungu mugwa muigia kwa Njuri Ncheke. You know the main conflict. Ira you see me okay ndika yuko lazima with an introduction. Kuna yato the rising action. Kuna conflict. Conflict ndiko yaginya to the climax. Yaginya climax then to kwa falling action. Then the resolution. Although we are going to the resolution, but yet in suspense. Ba itakinjai so aita mogurura muroi. Watu gari tuntrume kwa Njuri Ncheke kenda mudambia mbi mudambia oroi so wena mungonge ogeto mwereria amura bamungu to mbikie kinjai mwereria no mwete character mtu tu baita kinjai baka urantrume ngiri dano mururu agera mwereria ngariria ntrume betarandu kwene mbure ya time lingire muntu wetu tomotea kenda ambigia kwa Njuri Ncheke mweredia tu antrume amitunganithia antrume ngitho kone kinjai amitunganithia antrume karingwe wanthi then ne wire ntene watire mukiro te ni gwire inyagi ni gwire nukona so agiuma kura ya time aketha antrume ni mamire ni gwire amuria murume na antrume garire amura ya tungwa angutunga na ide mpona dhani ngenti so genje ni gwira au kanunkire shrines nyumba Njuri Ncheke so it represent the role of Njuri Ncheke Council of Elders the institution and its role in the society ka community among the Meru people na yuni bandu ni kuleta theme of leadership through the Council of Elders numenda parliament ya Meru so whether in against or igenara na inonya logic kubithirwa then Njuri Ncheke Elders meet the play reflects the everyday life relationships beliefs and shared values then so ningomeano guria yaya igwimbi yaya igwo table of content menya ai sawa table of content yukure ijona ya literature ka written literature ila tuita play kana rai on stage pameta drama ira yandika in form of dialogue conversation antu bakaragia becho kana area nakona so it maybe no kona Roman 4 N18 Roman 3 hapa N18 i characters ka participants bombetete na Kemero N18 then kwenye tindera mbere mwange tindera 15 na yaya iko to table of content then N18 ba you see we mwandiki to wa Kiswahili mwandishi ni muumba mwenza ntuwe no mamurungu lakini aomba muntu na mwa character
so ninkamumba nkauga no muraya no mukue nukona na nyangenda omurana muriugia ndi mwandiki so ndina antu bakwa au ndina character 29 although bonda ta bara active ndina bara tuta main characters kameja na tuina maina na tuina bangije tuita absentees like you get the rather mayuku reta wa Betrayed in the City wale ndo marekodi yes te muntu wetu wa Francis Ibuga randikite Aminata so ukathoma Betrayed in the City kuna Jasper the taira brother okay are kurawa bari university student eto adika so like adika ayugu nere now take role lakini na kwire okay attractive babo tuta absentee characters so di napo bando ba mention it lakini tabara active okay but the main characters tuina Mururu number 4 tuina Mururu Mururu imuthaka ontura na i boyfriend kaibankiro karampu bankiro okay anga menya ano wita na antura no kethra kwina mutuguta Mururu akagwa umenya iwo ko ikoni ukumbariria umenya ini karampu umenya ini okugira kana ugitumira marito tu otume uyukite turi to watumira utakwenda kuthwania mtura in real sense eto wa Mururu akana mtura in real sense eto wa mwereria kana ura in real sense omba kwithira gito maybe marito yangi umbete kwithira ugikira ko for example reso nino kumya ntetumira marito ya Mjaluo okay ntetumira rito ya Mwikamba idito ya Mumiru okay tibu na nyanga ngoninka ngo chenjire to ngota Mururu na gwe mtunge to Mururu ate yogle mo ngo to rito na triawe okay rito ya community no to rito ya community then kuna kintu kita wa originality kana preserve ra tuta ne chunku local flavor so ibontu ntumirite marito loco no me ni player translator Mururu nkamwite rito re chunku umeritreta retreta meaning ira originality ira so ibontu ntumirite marito wa common marito loco nokona Mururu muthaka ontura taituri ito nturene yes na bando are in a relationship na Karambu lakini bando Karambu ena muthaka ongeto Njoeri number 15 keke Karambu ka usetha Karambu number 15 umeona the page 15 number okay. 15 key characters Roman 4 jo muthako kandebene so Karambu Mururu akwenda lakini abo achari bawe iba muchuirite muthako onge awito Njoeri okay ukona so kuina antu bara tu da conservatives the parents conservatives ni antu bara bakitambo but Karambu mware okisasa atiko ndo chalira mukuru jenzi yakaita jenzi etemeo chalira etemeo chalira munyanya nukona so kuina conflict eu nenye kiatho kireo tuka ilela nara ki achari babuthiti kia Karambu atano nuntu achari barenda atano genda oropra ko bwethe kwa mbere yes dai mware ni watoroka akona na paka uwe mware umbu anetere ki muthako onge kwenda wito Mururu tuina mwereria mwereri mukuru mukethi kana imwene mukethi na bandu iba mungo Mururu bamungo muntura wetha botani nwere mwe akona tuina chonkumbuku mwaguro ntura so chonkumbuku no akureta the main conflict between chonkumbuku na Mururu Mururu omweta Muroi then chonkumbuku no na kuate Muroi amuke konjuru ncheke amuthambia Roi au nyo the main conflict egumera then tuina ntomutea muntu Mururu muntu wengutikene anko agurwa mwana no ethe nao na muntu whether urathoma gurite I think solar apart Ogonko character to Ogonko bunduki ego ekura kaboi kama beke athone turene aringwa mbanta go secondary mutako aringwa mbanta no rito mbanta rumire aringwa mbanta meaka mwanje iko kuntu kwitwa mbanta kwa muntu so ata ba most nara
unaona. So muntu wa muntu kikimero ni muntu very important. So ibontu mururu wetu antrume kwanjuri ai consulti muntu. Yes. Tu na kanywithi mwendio nduka. Na mbere mbolo imando muntu nyere yebe ta kuri beto dano. Weta kuri mno kwa muntu eno. Wina biga wa kailio tulane kwa ba mukurumbetete kana ko muntu tombetete. Muntu to moya nurarandani nkawata weta kana ngro nyaka buli. Anokadano ngro nyankuko kwa ba muntu eno. Kanywithi mwendio nduka. Actually uditure nduka. Oma. So can you then represent the modern people aina nduka na muntu inya muntu endete country ke munono ntu ariona niwetete mashujaa kana celebrate mashujaa chungumbu kwa muri bibi Kenya ibyo celebrate mashujaa wetu utika bawe nyumde noku miaka 60 kabare nye muchongo aripo mutu yeitirie chumbe ne yeitirie into bietera ata muntu ari kuma empower ore MC oka MP oka birora wichwa bogu benefit berembi at the expense of mwananchi unaona chungu mbugare itakura chumbe aita chiringi 10 lakini aita kura chumbe mbere aita komwereria ato chumbe aita kuromba lakini chumbe chiringi 10 ile agero te chumbe chiringi 10. Okay. Unaona? Lakini akita kuromba akita kura kawite kuromba komwereria ato no to in the modern society kuina kintu kira to individualism mbere maisha yale communal no aroka inyo ko muntu yinya bikaroka kanyandaka sikahuirwa thai goroga thai nyoketa ko muntu ibaratu kwa mugen ngetie kuringani ko kaitha biwe na byo rungura metha wabikunikira nguo kendo tarumani antu barombana bakarombana nyechumbi twarombana kinyama ya no tunkurikana agwita rimwe nya twaruwa nkime mutu erema komata okeba oyo kiaga kombe kauete kwa inangania akoromie kamutu kakumatia nkima sure kana nyaka iya mutumara kaiya kaiya karaka kurua nyasi lakini thai ko na mantu ya thai ko kukwethero tena sumbe kabore byo kore tena sumbe niende tu with individualism then mwakurwa eta kura chumbe wengwa kwa kanyuithia ana chiringi 10 no elete chukwena agerote chumbe chiringi 10 chumbe ni 3 chumbe ni 70 yana ya 70 mbua then agera kanyuithia ntura imanto no mwinjanja amurana totura kana kamwe tongela no kangi kanyuithia Wantu magro gwana rau ka tongela kana kanyuithia mwira ri jagwario chuite kana kamwe ikakwana but me kitambo anto the difference between antu abaile o muntu conservative o kitambo o muntu na uni o modern nende o muntu nende kana tu ta dynamic unaona tu ina chere ne kurwa panake kana kurwa paithi achere bareonekana kiatho ne beterete karambu atanwa ino bakwina no mende kiatho kibithitwe into to mwanga anto bare into no mwanga tuilele page re okay page 17 no todo madome kidogo page 17 itindarayana awe guruki wikirite wingilite bracket mutani kurubantura na njoeri bakinya kwa bakarambu wone kumya kuthoma atubangendi wore ambi withoma character liko uni anthome ya kwina ekuru kwina njoeri kwina mutani kwina kitharia achiere kitharia kwina ekuru ya njoeri na mutani na kitharia na achiere sawa take turns tu sawa mutani ekuru bantura na njoeri bakinya kwa bakarambu ekuru aiku karambu na dire saloon uchuko njoeri na ito thai muringira thimu aya na ruwa nkethira ndikanire na mukenya au karaya ngethira ndikanie na mukenya au karaya nkethira ndikanirie na mukenya au karaya ekuru loi tuinei ekuru loi tuinei ningebwe ai ngebwe ngero
nende ninge kwetu ikarama ninge bwenkeru muthara tu wa nyingi indi na tuwa ninge bwenkeru babu ibo affect nini ni kiembe bu mixete kidogo yes ya ende bakanje kuina nende tuine unimba githaria wewe achere sawa tu ni uriwa we ibure ya aitwe tutire ya tugo mwekuru ari na kiatho kinya muguru na kumenya ibure ma tutire ya aitwe tutire ma tugo mwekuru ari na kiatho kinya muguru na kumenya aitwe tutire ma adingira karambu thimo hallo ne ate karambu ne ate wanjumbura kiawe nduthi wen ikara Joeri. Aida thimo. Ina karambu Joeri mutani ne kurobantura bendelea wetera karambu ayatanwa. Antu bendelea kunywa churu ekwa karambu betere ayitwa rungengo. Ayo. Ayitwa rungengo ro mwari. Mwari. Rungengo mwari. Ekorba mwe banjiriria kuwa natorokire. Bangi bakaua buraka leka akauka bangi bambie kwa kaleka ukarekere na chukuru karekere na chukuru mutani wa kariu ono bondi bangito ndethera kariu aina mungi ajo na machenche udio aina nona kaloga ga nyuma au keto achoro kagaringa wane akaba umete trine arume no baringa ga ania mutani agirite ngu jina ruko ngunyu inda ya netamba gitune no mona yo nere tuta vid description kenda mudhomi ka mudhiki ka mtura ko watch on a mental picture there na mental picture ari dagirunya kiondone girunya gira mazebe to murunya meru tano jumite ki uru ke amasai mugenya ka ure burukana ina karambu ne yeta kamuringira thimu muringire thimu ayo thai atanwe ndure kande bene tuthe kwenda ngenye mukenyo aumba kwithira raitire na muthaka ungi ndaikirwe bakere nwe bakiare nwe ngari nembetete muriri muthaka onwe amamire gorego amamire kwalantoka digire ngore au si ina karambu barite ngari coincidentally baite ngari mwa mururu so onto barabara na joni dogi bakaringa motaro baringa imbuti na bari zimenya askari bate kumaindi mbaje bakunengera onto ngari chia kama excess unaona so ngari kama tete murezi lo yakamata mwanganto baye grumbutini baye grumbutini to kumamanira babara ni yote dogi babara ni dogi karinga mutaro muthaka kamamira mwakuru amura ulon kuru kuguneka obo ni ambiguous ibono ntunkudua unaona muthaka unda mwene kande bene oro bumete utaruwe unaona so bado tutemenya utiira kiatho twete ina mbere kwina kwina mwanka twete ina mbere kwina mwanka mukenya ya tanwe baendelea kuringa roi rwa aka rweta wa choro na kuina ndwimbo chieta wa marwana uchuru chewetie marwana chewetie marwana ndio kaina kalumba kaua hoi mia marwana teta guotheri mugegi ateta atero rete ou lazima bomuonge kanya bomu rume kimiru kaita kara atangu antu bendelea kurumana culture you see to shend the negative aspect to waera meya lakini mbere antu bete kinto na rwembo unaona lazima whether mugegi mume yo mugegi mume era mugegi agili kamringi ogirarire banyire na ende na ba kurubatina girarire ikiarume kyandaka ende baguna kalombo kaka guru hawa hoi igirie ne bile kyambuno maoro hina mbuno maindre hiranda una wai tego mbigairwai hui
Kia mbunwe mauru na mbunwe maindi. Ni mbunwe mauru na mbunwe maindi no tunkuona ndeka chetu twina andeka ithano. Mbunwe mauru na mbunwe maindi impi. Momero aka interpret. Amu interpretere. Mbunwe mauru. Irira muntu mukaya kairo eu. Au ni okunwa kuru kwa umire. Kenda nende mbunwe maindi na niore aita chibitara athari mwawa kana mbunwe maindi. Sawa. Nao, tukirikia kwenda mtu akauri atiriri, ontwire bupo nende Kimeru iyaka kiaurire na iyaka kikura. Ni hata tumbikia wita tukari ya Meru kendo chokyo nture boto bo Kimeru. Ti lazima Kimeru kichoko kuthoma skuru, lakini kwena bora membi tumbikia kubwite to atira at least kwena Kimeru kitikura kabisa. Gutwika ino irorete ura waringa bana watenekire itumurungi akiwa ari ambassador Kimeru na bakibwithe kinya kiatho event ya Kimeru na nuko na kwena nyama kama nuntu tumwari bakubwithe event chetwine chetu Kimeru. Ni bibio ngo tubati kumba kuthera tuketa na mbere na kubwithe kenda utira at least menya ana betu ngwetikia bakikinya akumenya bakethera Kimeru kiu akwikiurite kabisa. So ni bokore see language ni backbone ya culture. Udeme wako express culture utina language. No udeme oji separate. Unaona? Number 1 ni language. Number 1 to embrace language yetu na tumiende. Number 2 kukuria culture kethera easier. Unaona? Na tuende Kimeru ketu. Then see Kimeru nyogo gyara mantu negative. Nyonto ketero. But the mistake reto budirie kato embrace mantu ya chungu fully to ichulwa. To as live by their culture, to religion, everything to lo mantu ya to kapsa. So to go chokera Kimeru ketu. But to go chokera bra kyari. To pere gware mantu Kimeru nyogo gyara mantu amai. Yes. Oigo yampedione antu iba ko batemana na ko to batemana amno iba kurua iba kurumana iba kuruma especially aka kana antu ekuru nokona mantu yara tukarekana nayo whether iru tanu roro ntomurume twaru modernize maybe rukaro chibitari rukage tukene heshima whether imarwa kan changaire ruwa wanpedione tukaruo churu. See, me to in a culture too, even the way we feed. Uchuru burana nchabida, if you are into being a man, I'm no mirin yet. No corner. Whether in Mimaroto Karakayo, Tukaru, Churu, Tukaru and Chabi, no corner. Tukaru Mukimo, Tukarea, Tukaina. Tuka get the positive, ila negative to a shade off. Okay. Lakini nende kiri mantu jegi ntano mimbitia antu arume niwe ko kinyatha inu kona kinyatha itwera antu ibereti kana ikwera ni tukumondanaize gutwika utira ciatene ira cethera cina mantu ya maingi lakini bando watrima kwina antu baikuna tabati gwitikiria ntano cheki nande mwana wika chibitari gwita gutanirwa no akerwa ngai ko kwina mantu atibati kubwithia nga kwina nyumba atibati gutonya kwina antu atibati gwitania abo gwatwika kinyende nyuma yabo komba kuthira tukimodernize na tugeta chibitari bagatanirwa no abe yana au gwatwika kwina antu bati ubetikiria bakibera nende batitani bura kubatia tiriwote rutano mantu ya maingi sasa tutafanya but it's a matter of time. See ya maguya to kwandika abombera kama nona kubwithia na antu bakaethira baka enlightened nokona rutano tagwendira wero laithira wero mutani ndisi kana nago twero iriche mwile me wero kaiye aburanda kajeta ngaikuramuka nokona waita oya ng'ombe ukwatwika wewe winchamba nokona so yari ya ulire ndinye baba ku na mantu iba wati mantu atina maana. Okay. Yeah. Aniboga sana Sophia Amaite, you are watching your brother, still following your moves, in love with what you're doing about our Meru culture. Keep doing, digging deep and on deep on and on Kinara. Pongezi kuna Ramsi Naril watching live from Kirinyaga. Chibu wa Meru are watching from Chuka University. Mimi ni mwandishi wa mashahiri. Naomba uniulizie Mr. Critic Eric, what are the steps to publish your own book? Ariwa a stark grass will grow. Kuna Danny Dren selector kwa watching from Gantukune. Antu ikatumba barabedrite bagituria kama chekiri dai but aito chibu tibu yugure na chibu ina chibu ina chabu ina chabueria chabueria by the theme of corruption
kuyo bawita kandebeni baita koya ongo baita mokoro rwite changa abana nkirangiri baka wata mulebi alebi pa mutuna chiringi 50 mubukone so theme of corruption ilo then chibu process of publish see lazima usikiwe ngwego nto kwena mental to piracy game music you have a plagiarism so no mwango kali ngwego so unimbere nyambikira ikureke public indetreke department of government ke e-citizen itwa Kekobo Kekobo emini Kenya Corporate Board ndapatumira script yakwa bame approve na bampake nto keto corporate certificate pakona ngwe ni original ngwe at least 80% pampa certificate teni yeto corporate certificate then dina SBN number kana ile kona yeto international service book number yes ndinyo I think dena biu ni nafo kali yukureko okay anibwaga sana akuwe kirekiria andingenda kuria atiri in case maybe ugeta skuru bakayukira ukuri bakuri bakwenda ku react non turi na characters kwa tukanende bakayukia bakabwithie ka live play there's no problem you see ugenda ngwe kure lazima unenkere antu kwe manda mumwe ni rumborora mali safi chito yo mkale are madiji baru cheda are rubidhiru nini collabo narodhira okay so unde ready whether kwe mumero ena aina talent iko na talent anye TV to emeru TV no boto platform to kona ndo ba act to ko with the series unde ndo do ba kwandika oni nkona ya gamba mbekia kware karamu tio uno mtian tionkumbuku kwenda kwa mwe kurontu kana mugethi kana nyamugethi anyway ake mtura kuri no bike kuona yukuri yaku wewe ngwa ino mbikio kuona na kithira kwino yukurire ki ara muntu etiki ari ura kana kwino bangite betori gakenda ithire iri isi muntu enda dithora ritho nture yukuri ritho nturene akamenya ngeta kene kwa muntu fulani ne onkomba kwithira nkiri wata labda ngaita library ne onkomba kwithira nkiri ona muntu akenda yukuri akariona atia na kinyora kwenda maybe uguchokulukira na mbe kwethimu titikithire ugatwa na mbe kwethimu yukuri actually nyantari lounge aya are the viral tu nta bangire nyore lounge but nchokeria meru nkatho ibare receive poya mno taiji meru bagenda kemeru taiji kwina ngape so Ukraine tare lounge taomba nyori ke library nyingi kwa library ndiketie ni Kobo library to Seriana International Center Taifa Building opposite Doko Makaburini the new market in Kobo waeta huko komba ureona but inko banga ndike at least library whether kuna library timau kaurinya to na library kaya na namba baumbe ondich kenda tomba ko work together omwiro onda ginyelo yukure kare kananyuki kare katimau au kare ka mutindwa mutindo nyama ruslope sainti the someone copies yes muchoro kwa eto apita munya dote munyora mbagura uko tukandoko danira rombakura ari so ngachwa library meru au ngachwa library Mikindori lare mabara nara kwetu nyisiolo nyama wa town nyama twate mwichonara but for now no mbone through Facebook the critic Eric na my critic to criticize nire ko appreciate okay critic Eric Facebook na nya TikTok na bedemo mbwe na bedemo no ena bedemo maybe kiri mtura menya kwina barabati bantu neja mitandao batiji sure na kienda kwaraniria we direct 07 03 95 17 76 chokera ringi 07 03 95 17 76 okay thank you Nibaka sana Kimathi no ndo bagutikire kuya Kristo chetu cha Meru TV kututhomithia na kwarire mantu jegiri itho nturene kwina mantu ya maingi mno tubati kuba kutho tukarire yukunere ndega chomba kwithira chikinia lakini next time tukoita na mbere na kumba kwithira atwiri thoma na nendo twirire wina
ututiete kire in suspense kenda nende tuturia tukenda kumenya ni bibingi ukeyabio apart from you kure kwina yangi ukumanga kwandika kana ririra mwicho ririra mwicho actually mwaka yo intagetete kuandika maguya ile one pandike continuation ya ukure a play mbeneta play mno then translation ya ukure audience then maybe by next year God willing no ndeke kuandika play kaandika maybe ya novela kanovela kanini bandika ira tuita prose fiction kanera andika in continuous bandika kanovela kakimiru nanga translate nambre turigia soni kaurinya thirikari emiru atu na library public library area twinio na library area under the county government so unkauri department education department culture and sports iro vanjokiri ukuri tuike library che tu public library ichi meru at least ngauri nyadrikari nane ndo dai CBC ina kintu kitu indigenous language nyedera ni optional iro na shukuru chetu cha senior secretary itakuya language language kimeru very important unaona so ngangara government through the KICD by emphasize on kudoma indigenous language kiskuru chetu cha senior no to KCBC kuchiko zimeadrikare remo CBC raia eto simbi marito bo chenje line ground rino tebio chenja watoto agra workshops watoto agra balab so bayo kimogwa gemeru unaona andiki bayo kuona ndikunde na magu ndebenda novela nkandika okay thank you nibwega sana Kimathi nibwega sana mutegeri wa Meru TV no tubakona kanyaka ututhia tena mitandao-ini yote yo kinyanire Facebook na kinya YouTube ethari mwa sana acha kinya thithano tuketha tutirima na kiri mubango jwa The Wave ni wambeta muthoni wa Kiremana.